haturan mohon ka Bapak Kepala Desa Karangmulia, Bapak Ketua Aditya Entertainment, haturan wilujeng ngaliuk. Bapak Kadus Kedung Liar haturan kapati kunti nate mali haturan ka Panarepi mohon sanajan Pak Haji Aceh aya dipalerkeun ketengaran Paikin di Panyutran haturan aya mohon kabingung temangki tutung aji kumaha cenah susah tadek pisan ngaradag nih tekenging ngalami teuing calikna samun ka dapat turang apa hajat ibu hajat nah jantan ke Pak Neng Cika Putra Mama aturan ka urang dayeuh luhur aya mohon kula cisotanya kunyak siang Neng Wawat aya Neng Wawat cucu namaku lulu wasan Pak Kadus Kedung Liar haturan mohon wilujeng abi sorangan Painding Panabal Desa mohon haturan dipikiran memang tak sok nyawer biasa nama jantos kaweran apa sok rada parantos nampi soder pamit terasana takdi apa narepti aturan ka Pak Hajat jiwa Ibu Hajat teh loba mongoti anu lepat pajak anu lembar
keingat datang ukur mawakan antang iri pengharapan berkurang aku doa langit kulaunya siang juga nanjen apa bawaan pertama siapa junjunan bawa beca di junjunan mondar manadi pesirah jalan Alah, mundar mandir cenah mohon yang pelesiran ngobrol asik jeng kabogo lere bari janji pasini pasang supaya Suai-suai mohon dua bari Tor ka ibu-ibu sedikit karada-karada cepat silih tetap soca naik mobil Badai kamana anu juru sangka kota mau dimaksud rek nongato film kebenaran apa aja kali ibu apa aja hari haturan semua angkot teh Calon kosong dukungan. muatan apa jadi dua bari silih cepat silih tetap susah naik mobil anu juru san ka kota Alah, mereka mana cenah neng ipot no dimaksud rek noto film Alah, nonton film India balik badan pakadus kebenaran apa kadus kali ibu Ayah mohon angkot teh kosong muatan apa jadi Ayah apa aja hari haturan mohon calon dudungan jadi cocok ngobrol tahun tahun ini Pak tua alah mobil aku suruh Karawang wang welong nyarita nyakit tu maksudnya nah amalena
sing kajang Lamun Bos Amin aturan kurabis aya sosantem kawasasa pajaklare pohon Kula jadi jalir jangaji Kula jadi jangaji Upami karyogi Jalan-jalan jang bepene nu jadi panutan ate mani dekat ayo bisa apa saka emang aya mamahna Karin mohon Masini atas kajati Karin nama teu aya di diulang Singapura jalan-jalan paduduan kalah nalangsa Aduh tersangka langit terbang harita ampun ting neng sarat katembokku lawu biru orang lucu kayak bintang no parana hati barang langit teka tembok lenglang aduh mantap malang terus rasa semua reak kajodonan no sakurang kapajani aduh kumayang nusa urang kamana atuh kamana kurirek ni Aku rasa ame setedio dijujuk-jujuk lamunan alah ayah mamah neneng kali aduh apa Nuriadi deui susunan bangga langit pulau aduh gorangan lucu jadi totona dene diri jauh buah hati sohor dilajeng dari Bapak Nuriadi dena lagu daun puspa kuring minang katijulan daratan
Salam kaliwat Kami tetapan Asik Tibatan mandi di lewi Cukang aja Tibatangan Tibatan Tengah jadi asik kuring telah asku datang mangsa buat henti nyasia kurang dua kumahaya hateka bawa lamun tetepan sumeleke miruk jajang kapan repi lamun enggak mantap dari layu daun puspa ngabayakan diregana apa nuryadi kali ibu dedek kebaku amin Ijapenta Bunarita Semeramba Niklim dahati Bunarita Ayah Dalam puspa No jadi Saksi nupas Berwaktu Nampumu ngarang aturan Bunarita ayah Asik kurang papanggi Arek biru Nyirina ku daun puspa Pawahyu Alayana Beranakan asik Ayah Kang Misja aturan Rupanya Bapak ningata Teloba kasusah Lempang kagadang ama mana iki Karena perang Singkawa adik Maju bertempur adik Jaduk rek mundur
ikhlas rela jadi masa campur tentara kita ngembang tugas disiplin ketentaraan Kang Willy apa daya kali tegali ter sanaja loba godaan bertempur di gunung bertugas di desa Kang daya kali Ampun dari Lusa kota Memayu Loba hiburan Batu ejo apa saya Bun Darita operasi ngariksa di gunung batu ejo Bun Darita Moal bimang kupang alam Ibu Kadus Cibuntu balik ke Ibu Ketua waktu kuring pagi di mana sanakulan cuma ate detik nyarita naon maksud waktu kuring wawung aduh yang jangan ate keramane aduh babarengan sauyun siri asih satimi emang bahet jadi moal buka deui Sabtu sore datang amane aye kuring wangi kama resmi banyak tunangan aturan bosar di ayam Kanur gunung alah ayah bosar di temuan mangar ayah iya Bundari Wahyu ayah ngaren tadi ngaren Bagus mah pasti ketone
iya wong penanggapan gambarane wong ora gambarane alah wacargi aya malah bani manan ala iya bos komeng aya Mega mandu Surya Tesamar yang gara-gara Bapak Saraki aya Tesamar yang gara-gara ala iya neng inur Nada agung nyata waktu aya neng indah aya nada jemat Rampura ala iya pakadus gunung batu Kuniok Wislawas membosarki Wislawas ketemu ala iya Raden Selama Jamat bagaimana Wislawas Oke dan Neng sama ala iya jere sapa neng Jaweran Wislawas ala iya balung kadagi aya Bundarita wong ditulung langka Bapak Wahyu Bapak balung langka daging alah aya apa Wahyu wong ditulung tole apa Wahyu kali tole simbo celuki ora duwe si ande besar klinti iku putri dame studio si ande kamas temu rono apa Wahyu kali iku kang dadi asma putri kamas Klinti abang iku di jamabe asik jerek kelingan anak lanang piye nete jangaci pada mung saiki
Jarene wis keturutan pawayu kalbu sing digodha nete janji saiki opo syukur bisa gunung desa jadi rejo orang-orang yang bodo loro sopo mana nyari nasi diri sebenarnya budi sabaran aduh yang sifat ku tega-tega telah jika isu gurunya wasuku abdi tunduk muka kentua batiri jadi sorangan bosarki aduh alien ku tega ini isi gurunya wasuku abdi tunduk muka kentua ngaji batiri jadi sorangan aduh alien tega tetapi sakit saka besok ayah sering pikun siga aki-aki ayah deui dibere anu pamari apang tadi tos dipasti manik minda dua kali ya Oyong 2 kali cenah. pilih lagi name dikumah manik minda 2 kali ya Suraja ibu kota kacamata balawiri rupa-rupa kendaraan ngomongna lobana ukur angkutan no genap bayu pisang di jamari mobilna gus balawiri pada ngerti areran di parapata penumpang hati asup iji-iji pinu muatan ukur dalapan muatan usus terminum ngan sopera muatan lobanuk kena nampak ongkos bari nalik nakagir penumpang seputar situ aja ibu kota kacamata balawiri kendaraan no omongna lobana ukur angkutan pisang di jamari mobilna balawiri pada ngerti arep parapata penumpang hati asup
Ayah Kang Jahrimu awas diri
peti munggaran karena ranjang sanaya nu ngadeukeutan kaduana ranjang ayo sian katiluna ranjang Awas. Sleting kontrol Bu Ibu. Bukan mau sleting. Teh Dede Tati kade sleting. Coba kaki di atas. Sendalnya acungkeun ka luhur. Oh, benar. Wanci buri surya repane Rekamana ujalati ngaririnci kikila bapati sirili sisi basi sidayanti mangsa sarepna rek datang Rekamana ombak pating sirili sisi basi Jayanti kencang si pasini Bundarita rasa cinta Jayanti buka ke dalam penduaan sisi basi Wanci buri surya repani hujan letih ngaririnci kilaban pating sirili sisi basi sirajayan mangsa sarepna rek datang ibarengan kikilaba ombak peting pating sirili sisi basi sirjayan Jayanti janji pasini mangkot pagel rasa awas Kang Jahri hidup Pangeran Jamparan Pangeran waktu ketemu manis ketemu
datang Sri Nagau ngajajar pantai-antai ngajajar pantai-antai Di eyong-eyong Bu ah. Eyong Bunda Rita di eyong. eyong hoi Asik salah. nyaka eyong ayah di mana Hai. ayah Bunda Rita ayah Ayah. pais ketinggalan sepanjang urang Hai. eyong Hai. ayo akan gerabaya rambut meting mah kurang Gunung Batu Rut mati Ayah. kerpangangguran kurang Kedung Ulu Rut mati kerpangangguran Kurang garungan ayah. Dawang ide Kurang kedung cai parkir. kiru di tawuan Hai. di cukangan tumatem Hai. eyong hoi Hai. wah gitu mah sekolah tua eyong di bumi Hai. maganingan kadu bebek Hai. cai kopi landong tunduh di bumi mah eyong di bumi kadu bebek eyong kopi gudai eyong Ayah. eyong Hai. ngadawang daya Hai. eyong atuh Alah. eyong ya Sautik ngaburusut. eyong Hai. kapungkur Hai. kapuncat idem ira kajang pangsat eyong Hai. eyong wacih Hai. kapungkur mah paturatin eyong ira patepade Nur nyambak graner. eyong Hai. irahan eyong ira patepade eyong Hai. eyong Hai. ngadawang daya Bunda Rita Hai. eyong soksano ni mati sadia ngayo nanana Bun. Bun. Adia. senajan pikapati mau acara jangan jeneng Bunda Rita tak Bunda Rita. ayah Bunda Rita Rita. asik asik belum tiris barang jabati ngalaurang di korangan abo titis tulis diri dong karabi sorang asik ngadawan daya lama makasih parika jaga limbangan baik jujuna asik ngopi mah gajah kama limbangan asik asik lama masakan nyeri kajang kama nyerang aloe apa hajat kalipun alah ampun neng saras ayah gajah rekma orang soksana ni metik sadia mah ngayo nanana jujuna sadia mah
up, Allah, asik, lambang dasar keluaran di Karawang. Ayah asik, Allah asik, ayah awas. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena dibawa ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Teras kenyi awas Didik si Bunda Rita pasti iya mohon kasenengna sarang si teteh panganan anu panenan namanya untuk kanangan aya Pajahri Bunda Rita ngiring pakaulan selamat dunia akhirat nakana ketutatena aya Teh Wacih mohon aturan selamat dunia akhirat nakana ketutatena awas raketa bola dipanjar diramatkeun santesan Asik. pamugi puting aganjan nyalamatkeun sadayana. Das. Sulawesi Samangan Bunda Rita Mak panari basis Ne haji alah Mika moa ih Mantap jadi Mantap jadi gaya pikir Nyeredoy Kang Willy Nyeredoy ih Kurang
dikeret mah dikeret benar kalina jengkelat teku papasen geus paet jalin jantina neng ati jengkelat teh ku papasen kang ading kali mama geus paet mah jalin jantina Kapung kurama Kapung kurake Irama Iraka jampang sari Kapung kurama Pahatina Irama Iraka jampang Salayan kaperang salayan lepet sama sampai mantep awas lumayan lumayan lepet sampai mantep hoya uluh lepet sama penderita anjing ngena hoi Kapungkur paturatina ira patepang deui ding awas kapungkur mah paturatina bolah kabat ira mah patepang deui satu ada apa ejabah gacapi mah gacapi darah kawat satu tanah padebel lima tiga kawat satu tanda padebel Kang Haji ya Tenar kono takonan bancar patomah ketika tinggalin wong pamut keting tekanen ikut kali kedong jarno panyobeli pandang saten atine bola paleran kelata janur kelatane wong padang kawan benatan natine bola rapalera Kurnawa kaponya kampang poyati Kurandangan goleti cengkeman baldi Samba bola simata sagara dong-donanya mas sagara mah dong-dong ganti bola ganti bola tersampet halo guru dari guru merpati badar Tangkina batik belongo
tepane miring win ketanding win ketanding dene kamadi genggal golek timani oleh eleng mata eling wong eling wong eling bali yo mani eling ono eling ono eling wong eling bali odonya aja suka ngajak kemuyu aja suka ngajak kemuyu kawan niki anu mikirin diselarani balu bagi tulung mekot eta mekot cawana bukat mekot aja suka ngajak Jabaalat palimanan Witlawat kula kedanan Irang-irang kaparan Wong irang sapaarane Kadia sapak Prapta kadia wanguna Renek kadia lengera Anjaka kuceto arum Katelene same raname Sekarang gantung neng indah pengajan dane Sekarang gantung pengajan dane maweraras retna ding dinya keris pancawana turun nangis sabandina niki negawano ya mikirin sing laran yo mas niki negawano alolohi ya mikirin sing laran yo mas belum kadagi wa ditolong langkah wah tulung nyawa teh anu Lawas
kahanan ijo-ijo godhong rambutan pocok rambutan ali-ali lang matane lali karo Sakit apa jangan kena takluan bancan pantoman katenganan tombak ating dogane tangkir banding belum tebane miring wis ketanding wajah wis ketanding ditinggal golek di maning dua bocok anggo rebutan bos Ami rebutan ali-ali ilang matane ojo lali karo kancane bos Ami remok nyong mata labu uyah bos Ami remak-remak jaluk baca anak palura ramak jaluk medang banyune susu jaluk medang banyune susu neng ipon jaluk rokok untuk disamsu jaluk medang megon alik mamah ayah bos Ami ayah dari mana datangnya mata dari mana dari sawah turun dari mana datangnya cinta Wirujak entrep